salat membaca A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan ar-rajim, syaitan yang direjam. Ada dekat Facebook, orang ni dia suka buat fatwa sendiri. Dia kata kalau nak baca a'udzubillah ke na'udzubillah ke, baca sampai habis na'udzubillahi minasyaitanir rajim ataupun na'udzubillahi min zalik. Jangan baca na'udzubillah saja, kerana makna jadi tertukar. Kalau a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ni kata dia lah, aku berlindung dengan Allah daripada syaitan, ataupun na'udzubillahi min zalik, kami berlindung dengan Allah daripada perkara tersebut. Tapi kalau hanya baca na'udzubillah, kan kita kadang-kadang na'udzubillah, na'udzubillah, dia kata jangan buat macam tu. Kerana kalau kita baca na'udzubillah saja, kita minta berlindung daripada Allah. Sepatutnya kita minta berlindung daripada benda yang buruk, bukan minta berlindung daripada Allah. Kita nak berlindung dengan Allah. Ni orang tak faham bahasa Arab ni. Bila disebut na'udzubillah, kami berlindung dengan Allah, sama je. Cuma kalau sebut yang panjang tu lagi bagus lah, lengkap lah ayatnya. Tapi kalau orang kata na'udzubillah, kita berlindung dengan Allah, salah ha? Tak salah. Tak salah. Kan? Maksudnya dari sudut bahasa betul, dari sudut makna pun betul. Tak ada masalah yang tu. Jangan dia buat fatwa sendiri. Ni kadang-kadang kan, dulu kan kita dah bincang kan, Ustaz, boleh tak kalau baca akum saja, jangan baca Assalamualaikum? Akum ni dalam bahasa Yahudi bermaksud celakalah kamu. Kita cakap bahasa Melayu, kita bukan cakap bahasa Hebrew. Habis tu kalau dalam bahasa Hebrew makan tu bermaksud buang air besar, nak tukar juga. Orang Arab bila sebut makan, tempat tu Allah wujud bila makan tu. Allah mewujud bila makan. Orang Melayu dia macam pelik. Kenapa Allah wujud bila makan je? Bila tak makan tak wujud ke Allah? Kan? Bukan bila makan tu maksud apabila makan. Tak. Maksudnya bila makan tanpa tempat. Makan tu bahasa Arab tempat. Nak ubah juga. Jadi kita ikut konteks bahasa kita lah. Kan? Baik. Kita mengucapkan a'udzubillah, kami berlindung dengan Allah daripada a'udzubillah, dia berlindung, saya berlindung dengan Allah daripada syaitanir rajim. Yabda'u biha qira'at al-Fatihah. Sebelum dia membaca Fatihah, dia kena baca a'udzubillah dulu. Fa idza syara'a fi qira'ati al-Fatihah, apabila dia mula membaca Fatihah, qabla ay yasta'iz, sebelum dia membaca a'udzubillah, fatatil isti'adzah, maka hilanglah hukum sunat baca a'udzubillah tu. Katalah lepas baca doa iftitah, dia terus bismillahirrahmanirrahim, dia tak baca a'udzubillah,